Arambai Tengolgi Lusing Purel Yauna Thomi Krana, Governor Unakrai, Manipur Ingtapa Hanjelakpa Yauna, Arambai Tengolgi Maiketi Dimantara Yaoba, Memorandum, Governor the Pisinduna, Wari Sannakhre. Arambai Tengolgi Lusing Purel Korangan Bakuman Masa Amadi, Lopasige, General Headquarters K, PRO Robin Mangang, Unit 19 G Commander, Langolba Amadi, CMP G Commissioner, Munindrona Nasin Midawar Pungtaruka Minute Taretlom Tabamatamda, Manipuri Governor, Unana Bidamak Ras Baban the Sanguna, Pungama, Help Governor Wari Sannakhre. Presna Pangba Pogi Matungina Cultural Organization Amoina Torokiva Arambai Tengolgi Timasi, Governor Unaduna Dimankara Tamlaga Wari Sannakhre. Governor Unarura Bamatung Ras Baban Get Mamanga, Pomi Singa Unabamada PRO, Robin Mangang High, Governor Ajay Kumar Balaga, Nasi Pungamarong Wari Sanabada, Arambai Tengolamadi, Governor Nigi Marta, Lebak Asigilariba, Isuasi, Loishinduna, Santi Hanzilak Nabagi Matanga, Understanding Ama Lainere, Pomi Singa Hangba Wahangamaki Pokum Pireduna Mahanga High, Arambai Tengolgi Maikedi Demand Tara Yaoba, Memorandum Ama Pisilam K, Hariba Demand Singasi, Tabakto, on Tokpaga Loinana. ATG Maikedi Housing Fawio in a Kulising Pickup Wafam Latri, Term and Condition Karada, Yanaba Purakpa, Highway Sing Hangdok Pamadi, Hanagum Tandu Letaba Pibam Latuna, Ikoi Maselgi Marakta, Santok Sangsin, Yark Patarbadi, Kulising Surrender, Toguni Haibu Wafam, Sapsana, Tamlam Drabasu, Condition Karagi Matungina, Makataba Philip Lorkani Haiki, Wari Sanabadu, the Governor Maikedi, Atubada, Santi Purana Bohonagani having it Tazaba Pirapagolina, Miamnasu, Mating Pangwina Bahiraki Haina, Paldamaki. Hana mamangda koi pisan jagi ba akoi memorandum sab mana memorandum ngasi Jai Kumar Bala honorable governor jong pisan jai akoi manungda understanding khar leinare ado understanding do akoi kona miam da mu khangan jarake condition leiri ado akoi ngasi makti kurai matang do kai haijar roge ti wai sana baje akoi gi CMP gi commissioner Munindro IPRO isamak Robin ade akoi Loching Purel chief Korongan Mukuman, ada Unit 19 ki commander ko kano Langol baga koi mari unajab. Government sadi thotok pa na suyau de. Governor ki thaja basi full peace la ani habagi adugum ba thaja ba piri admai torga ai koi dasu mana request tori si peace and normalcy lakna ba koi me anu mateng pangbiu an hoji ki khulai nungai me pikhanna ba kona basi ki situation ji loyer matung da koi leiri ba highway ani mak loi hangdoga koi loina mak changna thongna ba ya ba ado hana gi hana gum normalcy lei ba state ama yam ing tap pa leba ama dumba leba ama oina ba mana athu matun khonarani ha dum thambire.